Ma. Dobar se. Ti se treba zlomiti. Ovo je trebalo od početka snimati, kad je već tako šta. Meni nije dobro. Joj, da boli stomak. Daj, nek jedu poslije, tu smo već sad vremena, ajde. Što dobro. Biće možda jedan. Ajde, pa jedi. Mi smo, oni su pre neki mali čekec. Sam za ručkom. Klingonac. Evo da ponovim. Dobre! Isuse, boli me stomak. Materije. Grba, skupajte grba. Ajde, molim te. Ajde, molim te, sve to. Viš da ne mogu. Ajde. Znam da možeš. Ne mogu. Onda tek nećemo često. Slušajte zvukom. Aha. Gdje? Okej, pa je puko. Grba je sivi. Ne biš ti htjela Lajna gleda. Ja ga pa si stanjaš bilo. Glume zlojima neće više. Ti gotovo je vlada. Aha. Evo ti grba može pojesti. Koliko grba može pojesti? Ajde te pa jednom ćemo. Nemoj davati ideje. Misliš da ne može, a? Gleda sad. Ovaj ću moćao, da je cijeli ne bi mogao. Ajde onda još 2 zaloga. Ovo se on svijesti. Ne. Evo, mljacka, jebe. Ba. Ajde šta god hoćeš, evo mljacka. Pičku manje. Ja, pogledaj ove likovi iza što ih gledaju. Gledaj. Ne gledaj tamo za stolice. Big Mama. Big Mama incoming. Čekaj. Grba, gdje stisni malo da stane. Isuse, kako to izgleda. A? Može. Ajde. Nemaš cijela... Jaj, kada ste pička. Odlukom dekana. Aj ti isto mu daš ideje. Čekaj. Ide nešto van. Grba.
Grba. Još šta si treba da se kubiješ tu po stolu, to će mi biti vrhunac snimke. Čekaj, još ima zraka, još ima zraka. Kako nam više neće dat mamo nikad, Grba, ajde se strpaj tu A? Dosta je, To je ovaj da ti rekao. Samo Grba ima ovako utjecaj na mene. Manjmo. Ajmo za kraj nazdraviti. Ajde, baj. Sjednite se tam već gosti. Džibli, gasto?